لله رب العالمين وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi mga kakasih hatiranan, balik-balikan na jasing kami yung pagpatumtum kato tanukatan in waktu na to ini sa halga-halga mahalga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Tuway na to puspuso ng kaya na to mamakay si mga waktu ini kana doon hay ni kita niyo magkakakin puunan kakal, puunan di magkabalos, puunan din di halaman sing kuminimara na to sambil paadlaw ka na insyaAllah ta'ala. Yari na kita niyo bihaon sumud palawman niya, din ako magpalukay. Tukbal ko in gurmulya, guru kalasahan, amo hindi may kato patumtum waktu ini. Wairun narwain din kan Syekh Fikri dan Salan. Wal yatafaddal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم آمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mga palanggungan sing kami haagama Islam. Muna-muna hitukbal sing kita niyo magsamasibo. Insa taud-taud pagsyukur. Iban sin sa lagu-lagu pupudjihan, iban sin sa sanglitan pamahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian niya darundaran kita niyo. Tumukbal sin salawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Supaya kita niyo makahasil karayawan dahing hatuhan na to Rabbul Alamin. Dahing sabi ni mga palanggungan haagama Islam, maklum ka to taniyo katan in bulan Ramadan, bulan sarayaw-rayaw dahing hakabulan-bulanan. Akarna mataud karayawan iban kalabbihan biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala di habulan ini, habulan Ramadan ini, awayruun na kiabutang hadu kaing bulan. Sarta mataud impahala mahasil sin manusia sinambuk beriman. Amun himinang sindiakan sin Allah bulan ini, sarta im mga karayawan yadto di niya kabakan hadu kaing bulan. Buat malaingkan tupot da kabakan niya din doon habulan Ramadan. Angkan im mga kasahabatan ridwanullahi alaihim nasabot sin Imam Ma'la ibn Fadl rahimahullah, ingkaunan nilalawng niya magtangis sila magdangulngul magtangis. Mangayo-ngayo sila pa Allah unong bulan pa magdaratong imbulan Ramadan, inbang man sila abutan da simbulan Ramadan. Ati niya, agun-agun sila kay lumagkasusahan magkarukkaan, nangangayo-ngayo sila pa Allah Ta'ala, imbang man nila abutan imbulan Ramadan. Sarta way pabaya-baya simbulan Ramadan dumatong. Sa nangangayo-ngayo na sila pa Allah. Bihayad tuing kalabihan iban kalagguan simbulan ini. Demikian in Imam Ahnaf bin Qais rahimahullahu ta'ala. Hawakto siya iabutan sin Ramadan, iyan siya sinhambuk deng ha mga laong taha katilibot niya. Bang makato ya Imam, innaka shaykhun kabir wa inna as-siyama yud'ifuk. Bunal tudlong niya o kaw guru na mo. Inikayan lang niya malaas na, malamman na kaw. Na bunal tudlong niya yung pagpuasa, di mo na kakausan, ha tinyagaman ni kalamman na kay mo. Sambil jimawab ka niya in Imam Ahnaf bin Qais, inagi niya, as-sabru ala ta'atillahi ahwan min as-sabri ala adabihi. In magsabar ako long niya, in sumandal ako, sinhagot paso, iban uhaw hapdi, kananaman kulong niya, hakar na pagtaatan ko pa Allahu Ta'ala, labi long niya magaan kako, labi maluhay, dahing sinamuin, magsabar ako, magtahan ako, iban magsandal, sin siksa, adab, tiyataga masin Allah, haadlaw akhirat, halom sin apinar ka jahannam. Dahing sabab yan, di da mauno,
in makananam kita niyo hagot paso, laul, karna pagtaatan taniyo pa Allah, di dad tumauno. Akarna intong bas niya kasanyangan, amun way hugnaan niya, way tubtuban niya adlaw akhirat. Adapun bangin manusya in Muslim yan usog babae, di siya huminang sindiakan sin Allah, di siya huminang sin mga piyangdaakan ka na sin Tuhan Rabbul Alamin, sarta dugtulon niya, sulangon niya in mga piyanglangan sin Allah, tan tutuod, haadlaw akhirat, mabaya siya iban sindi, na subayra siya laong tamagsandal, iban magsabar, magtahan, sinsik sa adab siya saddiakan niya, sin Tuhan Rabbul Alamin haadlaw akhirat. Na di nga sabab yan, pagka kita niyo iabutan na simbulan Ramadan, subay usaluntan niyo in mga waktu sing kita niyo. Den doon na kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den doon na pag-iman, den doon na pagmabuka, den doon na paghinang karayawan. Amuin long tamahinang sabab, mahinang natuluto matakaddaman mui pahadarat sin Allah. Imano siya iabutan simbulan Ramadan. Mahuli, wala niya iusal imbulan yan. Den doon na pakabayaan sin Allah, imano siya iyan lusong lugi mui pahadarat sin Tuhan Rabbul Alamin. Imbulan ini, bulan sa mulya-mulya, bulan sa halga-halga, bulan sa rayaw-rayaw hadarat sin Allah. Hipo sin karayawan, hipo sin pahala. Na ding sabab yan, subay tuod kita ni di magluppas. Subay tani sautan, im mga karayawan ini, baba iabutan tani im bulan Ramadan. Napaggalawang tayari na kita niyo ha bulan Ramadan, bang mga ibarat, mga palanggungan na agama Islam, bang mga upama kunbud, ubos na kita niyo simulad. Atin niya nakaabot na kita niyo rin doon hataas, simbud yan. In kulang da kuman kato tanyo, in lumod da kuman. Numaog da kuman kita niyo rin hataas bud. Nadayhay ni, mga palanggungan na agama Islam, maksud, biya da kita, in pagpuasa, nakaliw na kita niyo rin hatunga. Sarta, masuok na kita niyo maubos. Masuok na manaykod imbulan Ramadan. Bang tanyo kitaon, bago da kita niyo, laong tabihayan, nagkita sin sa halibulan sin Ramadan. Bago da kita niyo nagpunpunay gaddagat. Sakali bihaon iniway na to kyalimatahan, hatin niya pila adlaw rakuman, misan iyanun taniyo ben pila weeks da kuman, mauwos na manaykod na isabkato taniyo imbulan Ramadan. Mamaid na isab daing kato tanyo imbulan sa mulya-mulya, imbulan sa halga-halga. Na pagka siya mamaid na lang ta mga palanggon agama Islam, ayaw kita ni magrida buat malaingkan. In subay aun naratan yu luto. In subay laong tanakahampit kita niyo. Sin mga karayawan siyad dia sin Allah. Biyutang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Den doon laong tahabulan yan. Naman dyan niya mga palanggon na agama Islam, nasabot ni Sheikh Abdus Salam Ash-Shuwai'ir hafizahullahu ta'ala. Laong niya, laong sin mga ulama, in kahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan laong niya, labi marayaw daing hakatan karumduman hatiap-tiap patahunan. Ay bima'na, misan pa punon tanyo atawakan kitaon tanyo, in karumduman tumag na abulan Muharram. Sambil hakarumduman sin bulan Dhul-Hijjah, tan tutuod way na makasiwo, way roon na makaliw, hakarayawan, iban kalabbihan, sin kahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan. Amo na impagtawagon, laong ta al-ashru al-awakhir. Nadihay ni, suway tudhatihon, iban ingaton, sin tiap-tiap siyulagan ding kato taniyo, in kalabbihan, iban laong tabiayan karayawan, sin pagtawagon al-ashru al-awakhir. Amon kahinapusan hangpo dum, sin bulan Ramadan. Atawakan last 10 days of Ramadan, long sin bahasa Anggalis. Uning kalabihan niya, unin aun kanya yan. Namuna-muna niya, mga palanggon agama Islam. Inputti iban limo, sin bulan Ramadan, wala biyutang sin Allah din doon hapanagnaan. Damikyan, wala biyutang sin Allah hagitungan. Sumagawa din doon niya biyutang hakahinapusan hangpo adlaw sin bulan Ramadan. Ay naam, ingkatan katibukan simbulan Ramadan, in siya karayawan. In malagbo, in pahala, mahasil sinambok, bariman, bang siya himinang ibadat, halaw man simbulan Ramadan, deng hapanagnaan sambil pakay napusan. Amura kuman, in kay napusan hangpo dum, iban hangpo adlaw, simbulan Ramadan, nakabibid da ing karayawan, biyutang sin Allah din doon hakay napusan hangpo dum simbulan Ramadan. Sarta wayroon na makasibo, di magsibo ing karayawan, hapanagnaan adlaw simbulan Ramadan. Hay karwa, hagi tungan,
tanto bukun magsibu iban sing karayawan pahala hirihil sin Allah haka hinapusan hang pu'dum sin bulan Ramadan. Akarna mga palanggungan ha agama Islam nasabot sin Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala kya ulungan siya sin Tuhan Rabbul Alamin laong niya wayanbaghi an yakuna al-ijtihad fi awakhir ash-shahr akthar min awwalihi. Subay laong niya inamuin laong tatuyo si manusia hakahinapusan sim bulan Ramadan labi luwa na ha-ashrul den doon ha al-ashrul awakhir kahinapusan hang pu'dum sim bulan Ramadan subay intuyo niya rin doon subay siya nakalando laong niya subay siya nakalabi daing haamu intuyo niya hapanagnaan sim bulan Ramadan atawa kan hagi tungan sim bulan Ramadan akar na laong niya maita sabab laong niya sin dua parkala hikay sa laong niya li syarafi hada syahar sabab laong niya sin kamulyahan sim bulan yan sabab laong niya bulan Ramadan bulan mulia damikyan laong niya den doon ha kahinapusan hang pu'dum sim bulan Ramadan imaangot-angot iban himahangad hulat imbar iman in kasabuhan niya impagtawagon Laylatul Qadar dagay rayon taraga na ganaon pag yan Laylatul Qadar pag kung sinikarwa sabab laong niya ang kanda suway magtuyo in Muslim imbar iman na kahinapusan hang pu'dum sim bulan Ramadan akar na laong niya in bulan Ramadan laong niya magbabaid na magiig na nadeng sabab yan di niya laong niya kaingatan bang niya abutan pa in bulan Ramadan magbalik adakala mawapat na siya mapatay na siya mapuas in bulan Ramadan pagubos di niya naabutan in bulan Ramadan bago nadeng sabab yan amo yan laong ta in dua sabab may ta suway kita niyo magtuyo iban maglugto tuod bangaon sarapat triple hunta niyo intuyo taniyo hapag ibadatan dain doon hakahinapusan hang pu'dum sin bulan Ramadan sabab ya sin sambat panagnaan imahangad hulat kita niyo sin Laylatul Qadar hikaruan niya hakar na imbulan yan mag-iig na mananaykod na katutan niyo na di na to kaingatan bang sa upama abutan tapa in Ramadan bago in Ramadan magbalik di na to kaingatan wayron din katutan ni makaingat nabiya diin na sadya bang sa upama iabutan kita niyo kamatay ren doon hautan ampa ing kamatay ya tibagtatan dumatong siya din doon katutan niyo bigla di siya mamaid di siya mamaita sa pagkita ta yaon na in malakul maut kawaon niya na inyawalihan sing kita niyo na dahil nga sabab ini mga palanggungan na agama Islam magdaratong nakatutan niyo in kahinapusan hang pu'dum simbulan Ramadan na dahil nga sabab ini subay tuod kita niyo magmuhot-muhot subay kita niyo laong ta maghuminang tuod sing karayon ay kita niyo mag-ikot hatungod sin hinang karayawan akar na bang imano siya mapatay na magsusun na siya sambil laong ta makapamong na siya bang sadya buhi pa ako ato kan mangayo ngayo siya pa Allah bang man siya buhi magbalik amuin laong ta bisan da kumanang kasasaat hasupaya hitunay indi akan sin Allah hasupaya hitunay im mga kiawajib sin Allah iwan hasupaya layuan im mga parkala pianglangan sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan mga palangguhan na agama Islam in kaunan sin Nabi alaihi salatu wassalam hadith din ka na Aisha radiyallahu anha biyaitaan kita si Aisha bang biya diin inhal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang dumatong na in kahinapusan hang pu'dum sin bulan Ramadan laong si Aisha radiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi in kiaunan laong niya sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magtuyo siya laong niya akahinapusan hang pu'dum simbulan Ramadan sarta intuyo yad tulong niya bukon bihayad tulong niya intuyo niya harugaing laong tabiayan bulan atawakan harugaing daing haamuin hang pu adlaw sin hinapusan simbulan Ramadan atin niya magtuyo tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang siya matuyo apanagnaan dagpak simbulan Ramadan hay karo hay kato sambil pagitungan magduruhon intuyo sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hakahinapusan hang pu'dum simbulan Ramadan parahal in Rasul sallallahu alaihi wasallam iyampun sin Allah Ta'ala impardusahan niya katan sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam nga buhian pa dunya asal siya biyabaitaan sin Allah siya tao surga in tanda niya nakapag mi'raj siya piya sakat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala tasin langit piya kita kanya in tiap-tiap lambang sin sulga sambil nakaabot siya madto pahinapusan sin langit
Sambil naabot piyag khilapan si mga ulama, nagbidda-bidda in point of view, papanaw nila. Long sing kaibanan naabot kita sin Nabi alayhi salatu wassalam in Allah. Long sing kaibanan wala niya long niya kita. Na in point ta rin diin siya, hidmit ata siya, butbiyad tuwing kalabbihan sin Nabi alayhi salatu wassalam. Sambil nakapag-imam pa siya Baitul Maqdis, pa mga kanabihan, nagsambahayang sila siya in imam. Sambil piya kita Rasul sallallahu alaihi wasallam in kahalubilon halom sin narka. Damik kaya nasabot sin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Bangka niya, in Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalul khalq alal itlaq. Sa rayaw-rayaw piya panjari sin Allah, dahing hakatan piya panjari. In Nabi alaihi salatu wasallam, labi marayaw, dahing kan Nabi Adam, harap maun pa Nabi Isa alaihi salam. Labi marayaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam, hakatan kanabihan, hakatan karasulan. Damikian pa mga kamalaikatan, labi marayaw in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Damikian haarash, sa lagu-lagu makhluk piya panjari sin Allah, sumagawa in Rasul sallallahu alaihi wasallam, labi marayaw pa ding haarash. Inyad to, hati niya, hapapanaw sin Imam Laong Ta'an Nawawi rahimahullah. Biya tuwing kalabbihan, iban kalagguan, iban taas, sin darajat, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa, hawak to di matong, in kahinapusan hangpo dum, simbulan Ramadan, triple in tuyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagduruhon in tuyo ni hapag tunay sin ibadat. Para halbang paamuhon, apag ka intabi at si manusya, laong tabiayan imanusya, bang niya kingatan, masuok siya pa boss, biyayan on waktu magpahil-pahil siya. Sab kingatan niya malakas siya on backers niya. Adapun in Rasul alaihi salatu wassalam, misan kingatan niya yaon dihil kanya sin Allah, in mga kalabbihan, sumagawa masi-masi in pagpatibaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala niya piagbidda in ginhabaran niya, ha mga ummat niya tungod pagtunay ibadat. Bang paamuhon in Rasul sallallahu alaihi wasallam, misan siya maghali-hali, misan siya di natud magtuyo, sabab Rasul siya. Sumagawa atanda sin in Nabi alaihi salatu wassalam, suntuan sin kita niyo katan pamarayaw, suntuan kit sin kita niyo hapag tunay sin ibadat, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, gamman magsusung in kabuka niya, gamman magkukusog in pag-iman niya pa Allah, gamman siya wayrong nagpahil-pahil, gamman siya in umbol sa to, siya in nagdarungan kato taniyo hatungod pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na day nga sabab ini mga palanggungan haaga ma Islam, kita niyo in Rasul sallallahu alaihi wasallam long sin Aisha, magtuyo tuod siya apabila dumatong na in kahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan. Hadugaing hadith, nasabot sin Aisha radhiyallahu anha, laong niya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashr shadda mi'zarah wa ahya laylahu wa ayqadha ahlah. Laong sin Aisha radhiyallahu anha, in kaunan laong niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila laong niya sumud na in kahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan, hati niya in kaunan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini syadda mi'zara. In literal meaning, sin syadda mi'zara, hati niya bang mga laong tabiayan tamungon niya dapit pababa, ini biyayan izar niya, pahuguton niya. Nalong si mga ulama, imaksud niya yadto, lumayo siya ring hakaasawahan niya. At niya mag-i'tizal siya, lumayo siya ring hakaasawahan niya. Manunjuk yadto sin, usalon niya, in kahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan, din doon hapagtaatan hakarna sin Tuhan laong ta Rabbul Alamin. Pag-usyad to, ininangon niya, wa ahya laylahu. Sambil buhion niya indum. Biasin sa kaulaw la indum niya, biasin adlaw. In tuyo ni harum, biasin tuyo ni haadlaw. Hati niya bukon kay mano siya bang adlaw, hati niya nasyit, matuyo siya. Sab siya makusog siya. Adapon indum, malamma siya sab mayta, waktu pagtutog, waktu paghali-hali. Adapon in Nabi alaihi salatu wassalam, bang dumatong na in kahinapusan ang pudum simbulan Ramadan, in siya active tuod siya din doon haduman, sinamon pag-iyanon al-ashrul awakhir. Active in Nabi alaihi salatu wassalam. Sambil buhion niya indum yan sin pag-ibadat, sin pag-istighfar. Masabot talaga na in mga aamalan, amun suway hinangon sin kita niyo, den doon na kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan. In point darihay ni, in Nabi sallallahu alaihi wasallam, in kaunan niya, bang sumud na in kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan, lumayo siya rin kaasawahan niya, pag-ubos, buyuon niya indum niya. Hati niya, usalon niya rin doon na pag-ibadat. Magtuyo siya. Pag-ubos siya, tulong si Aisha, wa ay kadha ahla.
sambil batiun sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in halom simbay niya. Mga kaasawahan niya batiun niya. Hati niya paagarun niya kanya mag-ibadat. Daakon niya huminang ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nainyad tumanun juki, hakahalgaan laong ta sin kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan. Nangkan nakita ni wasiat kato tan nasihat kato tanyo katan mga palangwa na agama Islam. Bang sa upama dumatong in kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan, ibot tuod humali kita nyo ding mga parkala makaupas sin wakto. Ayaw kita magrida, abutan na sadya kita fajar. Amun wayroon misan kita nakapagtahajjud. Way misan kita nakapagbasa Quran. Way misan kita nakapagdua pa Allah. Way misan kita nakahinang karayawan ding mga amun hinang kababayaan si Tuhan Rabbul Alamin. Naon yan masul, ini aun yan manusya tabiya yaon, usalon niya indum pag-gamean, mag-Mobile Legends biyan, mag-online games. Atawakan kumita mga movie, kumita mga K-drama yaon. Ataw kumita mga vlogs, long tamon tabi ayon way puspaid da. Nain yaon subay tinggalan sing kita niyo. Atawakan usalon si Manu siya in wakto niya pag meeting, long tabi ayan amun meeting pag dunya. Atawakan usalon niya imparkala niya hauno-uno na way ruon kapaiddahan. Amun di makamumpaat sin pag-akhirat niya. Dahil nga sabab yan, mga palangwan na agama Islam, in mapatut hinangon sing kita niyo, hakahinapusan hang pudum simbulan Ramadan, usalon tuod sing kita niyo din doon hapag ibadatan pa Allah. Bang aun sarapat, suway patiun sing kita niyo yung pagtug na to. Sa upama niya, puas tarawil isag siyam biyayan, palisagang pumatug kita, na magbati kita niyo mga leong talisag hangputag dua. At tawakan lisagang buok biyayan. Sambil di nakita niyo matug, o uminang nakita niyo sa mga ibadat, di akan sintuhan Rabbul Alamin. Sambil pagabot fajar mag-ibadat kita niyo. Asal da mga palangwan agama Islam, makatugda kita ni waktu kay lula. Amo in laong tapuas zuhur. Sambil laong ta dumatong in waktu asar. Makahali-halira kita niyo. Na di nga sabab ini may tayo suway ni paglugtuan. Sabab hakar na mataud ing karayawan din doon na kahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan. Sarta damikyan, amo na yan in pamaid-maid sing kita niyo habulan Ramadan. Di nato na kaingatan bang tayaon laong ta ini abutan pa. Hangkanda mga kamanghuran, iban mga katotoy manghuran, humali tuod kita niyo, hati niya, butangon ta niyo na hakid-kid, yung mga parkala pag dunya yan. Hakay napusan hang pudum simbulan Ramadan. Sab amuinin chance ta niyo supaya makabawi, ha mga taksirat, ha mga laong tapagkukulang sing kita niyo, ha mga laong taparkala, wala na to na hinang, hawak to kita halong kaligap, na mamawi kita niyo, hakahinapusan hang pudum laong tasin bulan Ramadan. Na nga sabab yan mga palanggo nga na agama Islam, na impanga suburihay ni, kuno tumagna in pagtawagon al-ashru al-awakhir. At niya kuno tumagna in pag-ianon kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan. Nasabot Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala kiaulungan siya sin Allah. Laong niya ha majmu'ul fatawa, ding mga fatwa ni Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin, laong niya in ashru al-awakhir, laong niya tumagna siya hawak tulong niya tumugum insuga hay kakawaan adlaw simbulan Ramadan. So pamane butang ta kakawaan adlaw simbulan Ramadan na pag abot sinwak tumagrib yaon amun laong ta pagtugum sinsuga na hati niya tumagna na in pagtawagon al-ashrul awakhir. Na ding sabab yan tumagna na in mga Muslim, in mga bariman huminang ibadat pa Allah. Tumagna na sila magmatuyo. Bang mga sasakatan yaon, bukong kayo sasakatan, bang siya sumapat subay pityon niya turbo. At niya magturbo siya biya na supaya sumapatindakan. Na biya dahat to intuyo sing kita niyo. Subay aun turbo taniyo. Amo inlong ta, ini pakusugon taning ginhabaran taniyo. Ayaw kita magliso-liso. At labi awla ayaw kita magmahukaw. Hapag tunayan. Simpag ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. In jawab, impangas bumayta. Mayta kita siya magmatuyo. Sab tumtumong sing kita niyo. In katan hinang tanyo ni amal ibadat. Bukon dahil siyo magkapunyahan. Bukon dahil siyo magkasanyangan kaniya. Bukon dahil siyo makahampit kaniya. Buat malaingkan ginhabaran tanyura. Al-jaza'u min jinsi al-amal. Intutong basan sin Allah. Magbalik da siya siyo himinang sing karayawan yaon. Siyo naglugto. Di yaon bukon yaon laong tasupama nagtuyo kaw. Ini naglugto kaw sin ibadat. In pasuron sulga sin Tuhan. Among pangdaigbahay mo. Bukon. Ato ka nagtuyo ko nagibadat diya Philippines in pasuron sulga sin Allah among mga tao
yato ha Amerika at yato ha Middle East bukon hatin niya bangkaw nagtuyo magbalik da kay mo maun kay mo ing kasanyangan magbalik da maun kay mo intutungbasan ang kanday nga sabab yan hasupaya ko di malugi muy madto pahadarat sin Allah subay ka tud magmatuyo magibadat labi luba na ha bulan Ramadan labi luba na hakahinapusan hang pudum sin bulan Ramadan day nga sabab yan imano siya laong tadi siya huminang ibadat pa Allah labi luba na kahinapusan hang pudum sin bulan Ramadan imahalga kaniya dunya bangyan siya mawapat hatin niya lugi siya dunya akhirat maita siya lugi dunya akhirat akar na imano siya hawak to siya nagdaya di ha dunya timaw din sin niya bang siya mapatay muna niya na inasawan niya malingkat babae iasawan niya piyagtuyuan niya magbanara pangasawahon da sindugay ng usog anak niya kanungnungan niya misan hilam di karapuan tanto tuod bang siya mawapat na taurugay niya mag-ipat na di niya na makontrol bangin taurugay niya on pasakitan anak niya way mahinang niya yato siya lamkubol dami kanin sa sakatan mahal ka bini niya taurugay niya duma imbay niya malingkat bunggalo taudugay niya magtagdapukan niya lupa niya maluag pagtagdapuan na sindugaing tao maabot pa pagbunuan pagpatayan atin niya insin niya katantipon niya kawaon na sin taurugaing na impangasuha mga waktwed tuhaw no siya yadto siya halom lupa tiyatabunan yadto siya halom kubol tiyatabunan na sin lupa nabang sa upama wayroon naran niya ibadat nakawa pa impiyagtuyuan niya diha dunya tanto wayroon pa minsan mamak kanya karewan niya halom sin kubol atin niya yung mga piyaglugtuan niya nakawa na sin taurugaing ubos siya tumuy siya pahadarat sin Allah wayroon misan hambuok karayawan bistahon kaniya hangkan dahito kaya pamung talugi siya dunya iban dagpak paadlaw akhirat lugi siya adlaw akhirat mayta sabab wayroon hambuk misan hambuk karayawan bistahon kaniya among pagukab sing kitab niya wayroon misan kasiban hinang marayaw hinang kangian katan wal i'adzu billah naamo na yan mga palanggungan ha agama Islam imano siya lugi muy pahadarat sin Allah di ha dunya malagbo imbay niya bungga lumaluagin lupa sa kaliha adlaw akhirat misan da kumanhag sinbay niya halom sin sulga wayroon na patindog niya na ding sabab yan mga palangguhan na agama Islam asupaya kita niyo di malugi subay kita niyo magmatuyo huminang ibadat din di ihalaw man simbulan Ramadan labi luba na kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan amuin pagtawagon al-ashrul awakhir ding sabab yan uno im mga aamalan hinangon sing kita niyo din doon kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan muna niya na siyabot si mga sila ulama amo na laong niya in magtahajjud kita ni magqiyamul layl hati niya in panagnan nga mga hinangon sing kita ni apabilat sumud na in kahinapusan hang pudum simbulan Ramadan magqiyamul layl kita niyo magtahajjud kita niyo magsambahayang kita niyo tunga andum didto ha masjid jamaah ato kan bang aon mga udzur tadi kita makagawa pa masjid naman jarira haway taniyo sarta iban sin ahli kaluarga taniyo iban sin mga kaasawan kaanakan asabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith riwayat sin Abu Hurairah radhiyallahu an asabda niya laong niya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi asabda sin Nabi alaihi salatu wassalam isiyu long niya in simambahayang siya qiyamul layl atawakan iminang siya ibadat haruman sinamuin laong ta al-ashrul awakhir hinapusan hang pudum simbulan Ramadan atin niya kesa buhan niya pa in Lailatul Qadar tantulong sin Nabi alaihi salatu wassalam hinang niya yadto sabab sin pamarat sa niya pa Allah sabab sin pag-iman sabab sin faith niya long sinanggalis atawakan wahtisaban hinang niya nasabot yadto hakarna sin hangad hulat niya sin tutungbasan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala nahalong sin Nabi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ampunun kaniya sin Tuhan Rabbul Alamin im mga pardusahan niya limabay amuin laong tanahinang sin siya hawak to siya halom likak pa na di nga sabab yan pagsambahayang kaw tahajjud jamaah kung sa upama aun masjid niyo nadahon mo na mag-ison in mga tao halom sing kauman nyo yaon hati niya mag-set ka mo time doon nakalisa kang putag dua lisa kang putag dua tunga ataw lisa kang buok sumambahayang kamulaong tahajjud ini jamaah ampain yaon in pagsambahayang tahajjud jamaah hakahinapusan hang pudum simbulan Ramadan siyabot si mga ulama in siya masyru'ah in siya syara di akan
laong tasintuhan Rabbul Alamin di akan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam wayroon laong tasalla niya in magsambahayang kaw ma'al jamaa. Naamuyad to. Dahil sinamuin laong ta magmeeting kaw, dahil sin laong ta puas tarawih sambil abutan kaw fajar, usin pagmeeting niyo pagdunya sadya, na may ta niyo di dihilan waktu in pagtahajjud. Amuyad tulong tin hinangunta, magtahajjud kita niyo. Hakahinapusan hang dom simbulan Ramadan. Sabab tumtumun sing kita niyo in laultan niyo iban karo kaya na naman sing kita. Hapag tunayan sing kita niyo din do na pag-ibadat akarna sin Allah aun niya untutong basan niya. Haadlaw akhirat hipagbak da sing kita niyo mga palanggungan ha agama Islam. In sumuno niya dayng ha mga amal ibadat amo in subaytan niyo bogbogan hinangon. Dayn doon hakahinapusan hang dom simbulan Ramadan amo na impagtawagon ad-du'a. Hati niya mangin du'a kita niyo. Patauron sing kita niyo pangayo-ngayo na to pa Allah subhanahu wa ta'ala mapuasta niyo magtahajjud. Pangayo-ngayon ta niyo pa Allah in uno-uno in kagugunahan sing kita niyo. Uno-uno in kababayaan sing kita niyo habang man in kabayaan tayaon bukon langgal sara. Bukon langgal hapamando sin Nabi alayhi salatu wassalam na pangayoon ta niyo katan pa Allah. Hafarman sin Allah ud'uni astajib lakum. Pangayo kamu kako, unuunin barhajat, uning hajat sing kamu, kagunan sing kamu, laong sintuan Rabbul Alamin, haparman niya, astajib lakum, hirihil ko kanyo yadto. Atin niya, ayaw ko mag-ikot, mangayo patuhan Rabbul Alamin. Bangong kagunahan mo, baitaan pa Allah. Pangayo akan niya, biidnillah azza wa jal, hirihil yaon sintuhan Rabbul Alamin, kay mo hawak tu amuin katutupan niya. Amurakuman, laong ta impagdua ini, na ayaw isab siya us-uson mo. Bukon sa ukat yaon ti mahadjud ka, ba't kabayaan mo pagkonsum, magtuhiril kayo yung kabayaan mo. Laong sinanggalis, laong tabihan, it takes time. It takes time. Hati niya imparkala yan, magkakunahan siya laong tawakto. Ay, magkakunahan siya wakto supaya siya laong tahiril kayo mo. Misan isabi magtanom ka, bukon niya ang pagtanom mo, laong tabihan magtuy tumubo, bukon. Nabagsaw pa, mapagtanom mo, ang pamuhiublot, nagaman, di na tumubo, inamun tianom mo. Sana magkagunahan siya laong taparkala waktu. Magkagunahan siya waktu. Nabi dahat to yung pagdua. Magkagunahan siya sabar. Na din nga sabab yan ha al-ashrul awakhir ini sarayaw-rayaw na mangindua ka pa Allah din di ipakugdanon mo hakahinapusan hang dom simbulan Ramadan. Na din nga sabab yan in sarayaw-rayaw na dua amuin hidua sing kita niyo hakahinapusan hang dom simbulan Ramadan. Hadith din ka na Aisha radhiyallahu anha hawaktu iya subun niya in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laong niya, in wafaktuha, fabima ad'u. Laong si Aisha habanan niya, ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bangsaw pa malong niya, kasabuhan kulong niya in Laylatul Qadar. Hakahinapusan hang dom simbulan Ramadan. Uno laong niya, in mapatut ko hidua. Unim biya mga pangayoon ko pa Allah. Sambil laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kuli. Laong nabihayan, pamungan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya kaulong niya Aisha, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang laong niya impangasubo mo unin hidwa mo. Bang mulong niya kasabuhan impagtawagon Laylatul Qadar na pamungkaw sin Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Amo yatin hidwa sing kita ni. Maksud di mana sin dua ayat to? Hati niya, ya Tuhan, ya Allah, bunal tudlong niya in ikaw yan afuun. Hati niya nagsisipat in Allah subhanahu wa ta'ala baying ulungon, baying ampunon ha mga ipon niya. Tuhibbul afwa, sarta intuan Rabbul Alamin, kasusuban niya, kababayaan niya, inamuin laong ta, amun mangampun siya. Sarta laong sin Tuhan, laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'fu anni na pangayo aya Aisha, fa Allah subhanahu wa ta'ala imbang man papasun niya, ampunon niya mga pardusahan mo. Ampay laong sin mga ulama, impiagbidaan sin al-afu, iban sin maghfira. In maghfira iban sin al-afu, sibo da sila karwa, amu in laong ta, ampunon sin Allah impardusahan mo. Amura kuman, impiagbidaan nila, in maghfira, amu na ni in laong sinanggalis forgiveness, amu in laong ta kaampunan dayng ha Allah, maapun ni in pardusahan mo, sumagawa, masimasira siya, kaya luluki sa kitab mo. Yadtura siya masiha, kaya luluki sa kitab mo, laong taadlaw akhirat, amura kuman indusa mo yadto, iampun na sin Allah, miyaap niya nakaw. Adapun in afun, amun piyangayo-ngayo ta pa Allah, amun tuhibbul afwa fa'fu anni, amun laong tamangayo kita al-afu pagtawagon, imaanan niya,
ampunon sin Allah in pardusahan mo, maapon niya kau pagubos papasun niya hakitab mo in mga pardusan mo yadto. Igan niya tuod, papasun niya. Biyasin sa kaula-ula, wala mo na hinang. Na amo yan laong taing kalabbihan. Sin amo in dua amon pagtawagon balikan ko, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nasuwayad tulong tahapalon sing kita niyo, iban hidua sing kita niyo, maun pa Allah subhanahu wa ta'ala pangayon taring kaniya, imbang man papasun niya, igun niya hakakitab-kitaban sing kita niyo adlaw akhirat in mga pardusahan na hinang sing kita niyo. Naamuyad to mga katatoy manghuran ha agama Islam in panagnaan hinanguntan niyo, amo in magdua kita niyo. Nanalo pa ako, unim pag-ianon Laylatul Qadar. Sa buton tani, unim maksud sin pag-ianon Laylatul Qadar. In Laylatul Qadar, mga tay manghuda agama Islam, bukon siya manusia. Bukon siya tao amo in lawagon mo, hipagbak mo biyayan, ang panya kausapuhon, at tawakan lang sing kaibanan, luraan niya kabiyayan, inyad tubukon. Imana sin Laylatul Qadar, amunayni in karayawan, hirihil sin Allah, pahala. Hirihil sin Allah, hamano siya apab alaw man sin hangpo kahinapusan dum simbulan Ramadan. Dahil nga sabihan, yung mga ulama, nagbidda-biddain papanaw nila. Aw nagiyan kaibanan, in Laylatul Qadar laong niya, amun karayawan niya den doon siya hikakawaan tag isa. Long sing kaibanan hikakawaan tag 2, long sing kaibanan hikakawaan tag 5, long sing kaibanan hikakawaan tag 7. Sambil matao din akwal, di maambat hatungod amun mataw din point of view papanaw si mga ulama hatungod bangko no kumugdan in Lailatul Qadar hakahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan. Sumagawadi na kita dumagayra si mga piag longta piag hilapan piag dugaing-dugaingan pamam si mga ulama yadto in hinangon sing kita niyo labi aula panag na andagpak simbulan Ramadan, panag na andagpak sin kahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan, magtuyo na kita niyo. Ayaw na kita magpi, along, aon nabasa ko'y kakawantag isa, aon nabasa ko'y kakawantag do, ay nako magpi. Panagnaan, ikakawantag isa, pagtuyo na ka, pulblasa na, sambil mabuting kahinapusan, simbulan Ramadan. Supaya wayroon lugian mo. Supaya wayroon susunan mo, asal daing katan simpiaglugtuan mo yan, katan sinhinang mo, naon da pahala niya, wayroon lugian mo. Nadeng sabihan, in Laylatul Qadar, biyadiin in laggo ibang taod sing karayawan yan. Siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, halam si Quran, khairun min alfi syahr. Labi siya long niya marayaw, daing sinhangi bubulan. Allahu Akbar. Bista si mga sila ulama muasirun, amun long tahamasatay ni, laong nila inhangi bubulan long niya, bang siya kumugdan pa ummul, biya da kaulong niya nakapag-ibadat kawaluhan tag 2 tahon labi-labi. Allahu Akbar. Katoy kuno yan. Pilain ummul mo bihaon, kawaan, katloan, kay man kanuman, nawang mo kasabuhan in pahala among pagtawagon Laylatul Qadar, hakahinapusan hangpo dum simbulan Ramadan, biya da kaw nakatunay simpag ibadat pa Allah, kawaluhan tag 2 tahon. Allahu Akbar. Hangkan na siya busing kaibanan ulama, banglong niya aung biya mga taksirat mo, aung mga parkala, wala mo na hinang di akan sin Allah, ha mga ummul mulimabay, natantulong niya chance mo na ini mamawi ko. Mamawi na kaulong niya habulan ini, labi-luwa na kay napusan, hangpo dum simbulan Ramadan. Amuyad to in kalabbihan simbulan ini katoy kuno no ko makalag karayawan. Biya da kaw nakapag-ibadat kawaluhan tag 2 tahon. Misan yan di mo kaingatan. Misan ini di ta kaingatan bang kita mabut ha umul ka kawaluhan na umul kapituhan. Nabangsaw pa makaw kaysa buhan mo in Laylatul Qadar. Hakay na po sa nang pudum simbulan Ramadan biya da kaw miabot ha umul kawaluhan tag 2 tahon. Pagubos wayroon dayng ha panagnaan umbul isa. Sambil pakawalo ang tagto, nag-iibadat sa dyan hinang mo. Allahu Akbar. Kita unta ba in haltay ni biyayaon? Aun waktu imumul imano siya kaanuman. Bukon katimag na siya nag-ibadat, hawak to siya kay iman na. Atawakan hawak to timunga nin umul niya. Hati niya, in umul mo kaanuman, into nga yad to, halom ko ligap, halom ko pagmasyat. Into nga isabiyad to na kapag ibadat ko. Natumtuma, bang mo abutan kasabuhan in Laylatul Qadar, biya da kaw nakapag-ibadat kawaluhan tag 2 tahon. Katanyad to, biya ko nakapag-ibadat. Allahu Akbar. Sa lago-lago karayawan, mga palanggungan ha agama Islam. Hangkan daday nga sabab yan, in Muslim, nagtuyo siya panagnaan da simbulan Ramadan, nagtuyo siya karuha, sambil lagi tungan ubos siya to, di na mag-ibadat, tabi ayaon, magmaapman, sambil di na siya magtarawi, di na siya magpuasa, sabab siya nakatunga na siya, tanto in upamahan niya yan, biya da siya muin nagkali bulawan. Amun imaangan-angan siya aun bulawan halom lupa. Ubos kiyali niya.
Hawak tuman limaw ning kali niya nakananam siya laul. Sambil siya si makat nagbalik. Ubus bininyan kali niya. Wen niya kiingatan hang kakali dakuman kakitaan niya na iniangan-angan niya inhikakwiyag simpangatan niya emun bulawan niya to. Amun treasure yad to. Nabiya dahat to imanusya. Nagtuyo siya bulan Ramadan panagnaanda hikarwa hikatu hagitungan sakali hakahinapusan man himundong siya lugi siya. May da tiyay kuran niya in sa laggo karayawan. Tiyay kuran niya in sa afdal na karayawan. Amo in long tahirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga manusia himinang sindi akan din habulan yan. Amo yatin sabab mga palanggungan ha agama Islam may tain Nabi alayhi salatu wassalam atas niya tinggalan in kaasawahan niya. Tay kuran niya mga kaasawahan niya sarta umalup siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang siya sindi akan sin Allah. Batiun in ahli niya halom simbay. Ubus magtuyo siya kay napusan dum. Sinhang po inapusan ang puadlaw simulan Ramadan magtuyo siya sabab amutin iapas niya. Katuyo kuno manu siya sa reo manu siya akatan. Nagtutuyo da umapas magmaksud sin Lailatul Qadar. Biya diin na ing kita ni utabi aya umbardusa. Di magdusain si mudda magdusain mata. Magdusain tenga, magdusain lima, magdusain siki. Allahu Akbar. Magdusain una ta. Nadayng hasabab ini subay tumisan in sa reo manu siya nagtuyo da nagmaksud sin Lailatul Qadar biya diin na long ta ing kita niyo ni tabi ayaon mararata na kamubardusa. Amo tulong ta in Lailatul Qadar iban nasabot na in panagnaan unuin hinangon sing kita niyo hakahinapusan ng pudum simbulan Ramadan ini karuan niya laong ta amuin laong ta panagnan nasabot ta laong tabian magtahajjud di karo magdua ikato niya mag-i'tikaf. Imana si mag-i'tikaf mga palanggungan ha agama Islam. Amo na in humanti kaw halom sin masjid. Hamaksud huminang kaw sin ibadat pa Allah. Magzikir, magjikil-jikil kaw biyayan atau kan mamasya kaw Quran atau magsambahayang kaw yon kaw laong ta halom si masjid. Pagubos di ka man jari laong ta sumuk pa asawa mo. At niya di ka man jari sumuk pa asawa mo biyan mo ikaw pabay. Suway kaw tuod din doon da halom sin masjid sa hingga maubos imbulan Ramadan. Natin niya impag-i'tikaf amun humanti ka ha masjid. Hakahinapusan hang puudum simbulan Ramadan amuy ni impaghinangon sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atin niya bang sa upa ding mga hinang sin Nabi umistay na siya rin doon ha masjid. Bang sumud na ing kahinapusan hang puudum simbulan Ramadan mag-i'tikaf na siya. Ang kanda nasabot si Aisha radhiyallahu anha laong niya anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. In kaaunan long niya, bunatod long niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaaunan ni hawak to siya buhi pa mag-i'tikaf siya. Hati niya maghumanti siya halom sin masjid hakahinapusan laong tahang pudum sin bulan Ramadan. Mag-i'tikaf in Nabi alaihi salatu wasallam humanti-anti siya rin doon halom si masjid yaon. Damikyan niya, nasabot day sa sin Aisha radhiyallahu anha. Laong niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujawiru fil ashr al-awakhir min Ramadan. In kaaunan long niya sin Nabi alaihi salatu wassalam, humanti siya long niya masjid. Hakahinapusan hang pudum simbulan Ramadan. Pag-us ampain Rasul sallallahu alaihi wasallam mamung, laong niya taharru Lailatul Qadar fil ashr al-awakhir min Ramadana. Laong sinaampa ubos mag-i'tikaf sin Nabi alayhi salatu wassalam baitaan niya in mga kasahabatan niya laong niya maksuran niyulong niya in Lailatul Qadar then doon hakahinapusan hang pudum sin bulan Ramadan muttafaqun alay riwayat sin Imam Bukhari iban sin Muslim hati niya maksurun ta in Lailatul Qadar hakahinapusan hang pudum sin bulan Ramadan hawayruun na bigad din nazar regardless long ta amun hadi na kita magkita sin piyaghilapan si mga ulama. Laong mo biyan, mangamdo sa kuhaon ulama imyan, in Lailatul Qadar, gumuha siya'y kakawan tag isa. Us dito sadya kaw nagtuyo. Us siya to'y kakawan tag doon, sambil pa kayo napusan, natug kaw. Nabiya din bang so pamaway roon si maaburit in Lailatul Qadar. Lugi kaw. Hati niya ba, para way lugian, sabda si Nabi alayhi salatu wassalam, maksuran niyo. Inuno, in Lailatul Qadar, hakahinapusan hang pudum, simbulan Ramadan. Supaya wayroon na lugian sing kita niyo kataan mga palanggungan sing kami haagama Islam. Namin diri ni amoy tulong ta inhinangon si kita niyo mag-i'tikaf. In-i'tikaf ini mahang in laong ta mga laong ta di hawla ta niyo makaingat kaniya. Amo rin makaingat sin pag-ano ni i'tikaf ini amo mga sila nangangadji.
Iban damikian amon mga sila magpangaruha kaguruhan, magpangasubo kaguruhan. Na ding sabab yan, in i'tikaf in siya ibadat. Hati niya, sumud ka halom sin masjid, akay na po sanhang po dum sin bulan Ramadan, ubos magniyat ka, wayroon na uno-uno kabdangon mo, magniyat sadya kaw, sinin ikaw, humanti kaw, halom sin masjid yaon, hasupaya huminang sin ibadat, hasupaya mag-i'tikaf, hasupaya magbasa Quran. Nabukon imaksud sin mag-i'tikaf, sumud ka pa masjid, amon matug sadya kaw, di ka magsambahayang, di ka mag-ibadat, bukon yato i'tikaf. Sa in-i'tikaf pag iyanon, biya sinhinang sin Nabi alaihi salatu wassalam, simud siya palam sin masjid, nagtuyo siya laong ta, ini nag-ibadat. Sir, taong pag iyanon, ahkamul i'tikaf, ha kitab al-fiqh, ha kutub al-fiqh. Atin niya ang mga kahukum-hukuman, iban mga aturan sin pag-i'tikaf, hadi tanay tulong tamadagayray, sabab bukon siya laong tatapik sin kita niyo, na hati niya bang sa pamaong kagunahan niyo, ingaton hatungod sin pag-i'tikaf, na pangaruhan niyo mayan, laong tahang mga kaguruhan sing kita niyo. Na sumuno yadto inding mga ibadat, suway hinangon sing kita. Akahinapusan hang pudum sin bulan Ramadan, amo na impagtawagon qiraatul Quran. Hati niya magbasa kita niyo sing Quran. Karna impagbasa Quran insya sumapaat kato taniyo adlaw akhirat. Sarta nasabot si Nabi alaihi salatu wassalam, apabila kita niyo makabasa sinambuk batang sadya, ambuk harf, ambuk long ta letter yaon sin long ta Quran, halom sin Quran, dihilan kita niyo sin Tuhan Rabbul Alamin karayawan. Ubos in karayawan yad tulipaton siya long ta makahangpo. Na ding sabab yan lipat manglipat in karayawan sin Muslim namas siya Quran den doon habulan Ramadan. Labi luwa nabang niya piyakugdan pa hakahinapusan hang pudum sin bulan Ramadan. Nabiya din na baha bang so pa mapagbasahan mo Quran kaya sa buhan mo patuod in Laylatul Qadar. Allahu Akbar. Nabiya da ko nakabas sa Quran, long ta halom sin kawaluhan tag 2 tahon labi-labi. Allahu Akbar mga palangon agam Islam. Sa lagu-lagu ito karayawan in suway to di tanyo ito long ta upason. Ang kanna, in Imam Ash-Shafi'i rahimahullah, pagkatamon niya in Quran halom sin bulan Ramadan, makakaanuman. At niya tiap-tiap dum, makaruan niya khatamun in Quran. Amo in ubuson niya basahon. Deng ha suratul Baqarah, deng ha suratul Fatiha, harap madto pa suratul Nas. At niya makakaanuman 60 times. Maubos niya khatamun in Quran halom sin bulan Ramadan. Damikyan aun deng ha mga ulama, laong tabihayan, ubuson nila alom sin hang kaadlaw yan, bukon sa makaruwa, bukon sa makaminsan, pag ubuson nila in katibuukan sin Quran. Na may tayad to hamasa na to bihaon, uno, kaya tayo atawakan di. Na in jawab, depende ito hatuyo tani iba na himma, iba na panghalga sing kita niyo. In damikyan, aong piyagbiddaan sin waktu bihaon, iban sin waktu na kauna. In waktu na kauna, labi luwa nin waktu sin Nabi alaihi salatu wassalam, in waktu mabarakat. Akarna, sambil aun waktu malugay in waktu kanila bihayan. Sambil intanda niya, katoy kuno, makaruan nila, makatam in Quran, alam sinang kaadlaw. Katoy nyo kuno, intaod sin Quran niya, intaod sin amon long ta, sura yaon, katluan ka juz Quran. Aun waktu makaruan nila khatamun, ubuson basaw na alam sinang kaadlaw. Biya yung barakat sin waktu nila. Na in waktu tabihaon, tiyo-tiyo da kumanin barakat sin waktu. Intanda niya, di na to nakalimatahan sa kaliyad to, bago-bago laong tasimilak matasuga, timugom na isab. Bago-bago din Ramadan, ubos man na ikod na isab. Alamat sin in waktu sin kita niyo bihayaon kulang na yung barakat niya. Karna, biya si sambat, magsusuok na in adlaw kiamat, iban magsusuong in tahun, magsusuong in bulan, magsusuong in patahunan, in mga iadlawan, mag-i-improve isab in mga hinangmangi. Mag-i-improve isab in mga kamaksiyatan wal iyadu billah. Na ding hasabab yan mga palangguan na agama Islam, mamasakitan yung Quran, labi luwa na akahinapusan hang po dum sin bulan Ramadan. Sabab, farman sin Allah, in bulan Ramadan, in siya ini, unzila fihil Quran. Piya naog sin Allah, piya turun sin Allah, subhanahu wa ta'ala, in Quran, din doon ha bulan Ramadan. Hangkan dangyanan siya si mga ulama, syahrul Ramadan, syahrul Quran. In bulan Ramadan long niya, bulan pagbabasa sin Quran. Jadi nga sabab ini, adi mo na laong ta, sa umaas na kaulong tamalaas na bukon na masawing pangatud mo. Pag uwas biyan, mabaya kumamas sa Quran, na bukon dahil to iljami, required in matalus mo.
sabsin hal mo yad tumalaas na kailoon na ninanam mo. Mahal ga na mamasa ko sing Quran misan da kuman hangka page yon pa 2 page hangka room imbasahon mo labi yad tulong tamarayaw. Adapon bang kaslug-kaslugan bang makusog imbaran mo sarta wayron da kaligapan mo laong tarugaing ando suway tuod pagmuhot-muhuti. Laong ta sautiin makatam mo in Quran. Misan da kuman laong ta makaminsan halawm sin bulan Ramadan ini. Hadi mo nakagausan khatamon magbalik-balik. Hadi mo nakagausan sabsin kaligapan tud ibot kay misan da kuman tunga. Atawakan pamasya ka tud harin diin na ing kagausan sin ikaw amo in ganta kaya laong tasin waktu mo. Imahal ga di taniw tinggalan im pagbasa sin Quran sabab in siya ini sumapaat kato taniw mangayo siya idin tugot pa Allah subhanahu wa ta'ala in bang man kita niyo syafaatun niya. In sumunod niya mga palanggungan ha agama Islam, kahinapusan, laong tabihan din nga mga aamalan, bogbugan sing kita niyo. Habulan Ramadan, labilwa na kahinapusan ng pudum simbulan Ramadan, amo na yung pagtawagon al-karamu wal-jud. Hati niya pag laong tamarayaw sing kita niyo, iban amuin laong ta, amun patimura. Hati niya patimura kita, subay kita magsipat patimura, pati dihilyaon. At sarta, ini mahulong kita papagkayta manusia. Dahil nga mga laong tamaksud simpati mo rarihay ni insubay kita niyo laong ta malunok in pangatayan tan dumil sarak ka pa mga tao miskin. Pa mga tao barhajat. Bukon sa dyan hisarak ka sin dahil naman ang mga pagkaon atau tamungon atau uno-uno na amo inlong tahi kamumpa at pa mga sila bariman. Labi luwa na pa mga sila tao miskin. Ayaw kita long ta mag-ikot kanila. Pahampiton ta sila sin rijiki dihil kato sin Tuhan Rabbul Alamin. Ang kandain Rasul sallallahu alaihi wasallam ini nasabot sin mga sila laong takasahabatan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas in kaunan laong niya sin Nabi sallallahu alaihi wasallam siya na imano siya laong tapatimura wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan sarta magdurhon iban maglalando impatimura sin Nabi sallallahu alaihi wasallam din doon habulan Ramadan riwayat sin Imam Al-Bukhari. Ay biman na mga tay manguda agama Islam, impagsarak kay ni dengan mga kalabyan ni makahaba siya ni pangumulan. Sarta in siya ni manglano isim pangalta laong tasing kita niyo, amun rijiki na hasil taniyo. Dengan sabihan, bang sopa malabi-labihan kita niyo, ay tuod kita mag-ikot, dumihil sarak ka mga sila barhajat. Bihaon di maambat ka ilo magkagunahan tabang, yaon halom sim Facebook yan. Sarta in sila ito mga Muslim, mag-iibadat pa Allah, na misan daw man pila-pila in hikatukbaltan yu kanila imahal ga aun tuod laong ta karayawan sarak ka matunay taniw. So pa managgadji kaw ang pungay mo uno na yan igan mo ang pupilak. Us ang pupilak every gadji mo yato hibutang mo halawm sin alkansya mo. Nenang pupilak ya tumabot siya ang kabulan na isab matipon siya ang pamo siya itawzi hirihil pa mga sila laong tatao miskin. Nahaatin niya ayo ko mag-ikot karna bangkaw nag-ikot impangalta mo yan, hinangon pilin sa hansin Allah, pilin sa hakid mo, haadlaw akhirat halam sinar ka dyan, wal iyadu billah. Dengan sabi at mga palanggungan sing kami haagama Islam, kabalikan ng ubesin salawat, ando kailo, agun-agun, laong tabiayan, ini, masipak indyan tong sing kita niyo sin susa, aun saun bago-bago da imbulan Ramadan, di matong kato, nagkugkuyag kita, kimita, simaksi, sin pagkita sin sa halibulan. Pag sa kaliyad to, way na to kalimatahan, manay kudnay sabgato taniyo imbulan Ramadan. Pila adlaw ra kuman mga palanggungan ha agama Islam, hangpo adlaw pa hangpo tagi sa adlaw ra kuman imbulan Ramadan. Amun laong tadi halaw man taniyo manay kudnay sab. Na di na to ini kaingatan, bang hipagbak taniyo pa imbulan Ramadan hasusungon niyaon. Di na to ini kaingatan, bang taniyo kamattanan, kamasahan pa, kasaksian pa imbulan Ramadan magdaratong. Tanto tuod, babayari kita niyo halaw man simbulan Ramadan ini, magmatuyo kita niyo mag-ibadat. Subay tuod laong ta, tumagna kita niyo amuin long ta magtawbat pa Allah. Bagso pa may kaunan ta niyo, pa kita nakapag-ibadat, amun long ta habulan, before sin Ramadan, o sabihaon timagna na kita nag-ibadat, ibot tuod ayaw ta niyo nabugtuan. Indeng ha mga alamat, tiyugo kita niyo simpag amal ibadat ta niyo halaw man simbulan Ramadan, apabila impangatayan ta niyo magsusub siya gam na pag-ibadat. In alamat simbar iman na mamarat siya pa Allah, ibang para Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kaingatan niya ini magsusuok na migin Ramadan,
magsusung isab insub ibang bayat niya pag-ibadat. Maghugot im kabuka niya, sarta magtutumtum im pangatayan niya pag inang ibadat habulan Ramadan. Di nga sabi ito magmatuyo siya. Di nga sabab ini, ayaw tud kita niyo. Amo na panagnanday tuyo. Hagi tungan intuyo, akin na pusan malawa na kita niyo. Suwaitan niyo igon inding mga kebebiyaksan na to ini. Amun tahon pa tahon sa kaba Ramadan, ando kailo panagnaandag paksin Ramadan, hipo kailo in ka masjid-masjiran. Magsambayang tarawi agon-agon wayroon na kailo space. Sambil aun waktu wagwa si masjid pag inibutangan na sudyara. Butangan na mga inibayan pagsambahayangan. Sabab nahipo na yung masjid. Tapos pag-abot kailo, hagi tungan sambil pakahinapusan, ando kailo bayan sambil mga duasap, dakuman, patusap, di na kailo mahipo in masjid. Na yung pangasubo na kapakain na yung mga katawtay manghuran na suway tuod kita niyo mga palangguan na agamis na magmuhot-muhot. Hipuon ta niyo in masjid, bukon sa jaha panagnaan, sambil pakahinapusan sing kabuhi kita niyo suway masi-masiti mataalok in pangatayan ta niyo ha masjid. Mabaya kita iban sindi, mahukaw kita, amun sumod palam si masjid, aun da waktu bang kita ni mapatay, dahon da in jasad taniyo in mayat taniyo, halom sin masjid hakar na sambahayangun janaza. Na nga sabab yan, hadi payad tulong ta dumagpak, magsadya na kita niyo luto, long sin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Bistahan niyo na long ning ginhabaran niyo, hadi pa kamo bistahon na adlaw akhirat. Bima na asuwon ta ning baranta. Uno na pila na ba Ramadan in kaya po asahan ko. Pila bahain kaya po asahan ko. Uno ba yung mga absent ko pagsambahayang? Uno ba yung mga way ko na hinangini? Uno pa yung mga karaywan suwi ko bugbugan? Biyayad to. Hadi pabistahon sintuan Rabbul Alamin. In mga nahinang mudiha dunya adlaw akhirat. Mura-murahan papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga waktu sin kita niyo. Bang ondeng ha mga hilalawungan sin anak manghud nyo ini. Amun long tasimiha akasabunalan. Sarta nalaong kami ando sura nyo kami halom kamaapan iban pangayuan nyo kami ampun pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati ko inyad to tanda sing kalam masin pag-iman sing kami. Iban katiyo sin ilmu namo. Bangaon ding hamakabtangan sin anak manghud nyo ini siminog palombigi jantong sing kamo. Natayma nyo pamarayaw. Inyad tulong ta alamat sin idayatan kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mahuli niya. Mabaya kitukbal in pagsyukur laong ta. Ini kan Patuan Jakarya laong tabiyayan. Tarna panaabit sarta siya laong ta in Rais President laong ta sin Supreme Ulama Council laong ta bihayan den di halupa Sambuanga in siya ni kailo in pagtuyo niya pag-ibadat iban lugto niya pagsuporta pagdakwa bukon deng naman hanakauna sambil pa masabihayaon ini way kailo na hinang gagat pagang in umol niya iban sakit niya asupaya di siya sumuporta pagdakwa sa iyarin ni Daul Islam tiyahunan na ini way pakita niyo laong tatao way pakita nag-ibadat biyayan yarin ni Daul Islam. Dahil sinakauna sambil pa masabihaon, na di nga sabab yan, supportan tanyo in page ini, mag-share kita sin pangadjian, ipamahalayak ta pa mga kaibanan, hasupaya sumampay in kamumpaatan. Di nga sabab yan to, mamaid kami halapal kabdangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamat.